Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inda ibasa ti Proverbio 15, versikulo 3. Makita ti Apo ti mapaspasamak iti amin a lugar. Sipsiputan na tayo. Dakes man, wano na imbag, ti aramidan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pare Brando, nakaululimak ka. Kaslad na parikot mo. Ay, wan nga rod pare. Parikot ko ti inak iji probinsya. Inawagan na ngamin ni manang ko. Kat nakuna na nga entaray da manin ni hospital ni nanang. Imatagi manin ti high blood na. Kasta ka di. Ay, pare, parikot ko no sa dino ti pangalaki ti kwartang ipauit ko kadakwada. Naipauit ko ngaminan, di na udi asweldo tayo, di na minsan alawas. At dapay mo't nabati ang nasweldo, pare. Pautangan ka na. Mano ka diti ka sa pulam. Ay na, agyaman naklaw na pare. Talaga mapagnamnamaan ka agayam. Kwa pare, oray, 5,000 lang pare. Bayadak mo't lang, ito nagsuldo tayo. Awan anyaman na, pare. Si kahakit di mat. Atoy. 5,000. Bayadam tulatan, nuad to pagbayad mo. Apay aday to'y laang ti kwartam anabati. Kasuswildom laang hindi na palabas alawas Pinautangak ngamin ni Pare Brando, iti 5,000. Ha? Taapay? Kasapulan na ngamin. Gaputa da iji ospital ti inana. Kasta ka di? Pasensya kan Diya kung naibagakan ka, sakbay ang nagpautangak. Anya kalakit din lakay. Sa anak mo't nga agong-ungat kat. Damdamagak laang. Kan maysa, saan mo't adakas ti tumulong? Kan gaya mo mo't ni Brando. Agyaman no kasta bagat. Man nakaawat ka talaga. Wan, iti kasta, tulungan na tamot no bilang tagkasapulan ta. Among pare, swerte ka talaga iti asawam. Si kamat pare. Apay anak ko namday ta? Uwen kaputang nasingpet. Man nakaawat, kan napintas pa Si ka talaga pare. Kat nasingpet mo ti asawam, saan ka di? Kasano ang nasingpet pare? Kanayon kami nga gapa. Nang runa no may papanin iti kwarta. No maminsan, makapungtot, no maamuan na anang tidak iti igatang ni nanang iti agas na. Anya? Pudno, ti bagbagak pare. Kanayon anapudot ti ulo na, no awan kwarta na. Saan pa ang makasarita iti nasayat Pasi ka binubugkaw. Unay matan ti asawam pare. Imbaglaangan, tasaan akas jay ti asawak. Wan nga rod pare. Ay na, apalan ka pare. Takanayon kayo nga kinkinawatan iti amin na banag. Congratulations, Glenn. Na-promote ka. Agyaman ako unay, ma'am. Pakaragsakak unay day tang impadamag yo. Nabiit ka pa dito akumpanya. Nga makitak ti panangigaad mo iti trabaho. Pagyamanak unay, ma'am. Gapu iti panagtalak yo kanyak. Awan na nyaman na. Katsapay la ko tadi mo dadaulan ti panagtalagkukan ka. Nakaragragsakak iti daytang impadamag mo lakay. Kamaudyanan na promote kamot laangan. Wan bagat, kat parakan ka daytoy. No saan agapukan ka, saan ko siguro ang nadanon daytoy. Si kakit di mo't lakay. Ala, ilutuan ka inton malam iti paborito masidaan. O sige, bakat. Katagyaman ako unay. O sige, bye. Pare Glenn, damag ko na promote ka no? Kung ni Ma'am Banjay. Aawan pare. Diyak nga ron namaan day ta. Naimbag ka pa'y pare, nabibit ka pa'y lang dito, si Kanti na promote. Idinto ta siya, manon atawan ko dito
Nagtali na edaklatan iti nababa posisyon ko. Ha? Namagmet laki din asyak ti mapromote. Nyem, saan mo't gayam? Pasensya kan, pare. Bayam, mapromote kan tumatlaang. Saan pa'y siguro nga ita? Wisit na talaga ti kastoy. No saan kumangamin ang nag-apply ni Glenn ni Jaya? Siya kumati na promote. Saan kat niya isong? Oh, apay akasta tilang ang anagawid, Brando. Siguro, addaman ang nakaapa man niya. Di naman kasarsarita. Ni, damdamagan ka laang, si kapay ti makaungat. Unay kamutan. Di nagkasarsarita, kunak! Na, Panawan lakman! uwan, panawan kan. Aramidek man ti amin. Tapno madadael ko ni Glenn ni opisina mi. Nang runa, kini Ma'am Panji. Malaman, ngam dituyak pala ang bodega ng aglamang. Paliiwag amapan agsiar ni Ma'am Panji. Kalpasan na. Takawag di kwarta itibag na. Iso ti kargak itibag ni Glenn. Iti kasta, agdinamag tong agtatakaw. Kan inayon ko matanda ito lipstick ti babae. Iti kasta, ipagarop ti asawa na nga babae na. Ah, saan niya agnanayon ti ragsak mo? Gapo iti pan nakapromot mo. Siyak tumat lang ti may sukat iti day ta posisyon. Panag-aawid daan, Glenn. Nga mada ka pala dito'y. Di ka kadi pa agawid. Uwan, ma'am. Lepasak pa'y dito aramidak. Sakbay nga agawidak. Dahil ti may sa kadagiti nagustuakan ka. Nagagat ka unay. Agyaman ako unay, ma'am. Sige, umuna ak nga rutan. Sige, ma'am. Agan anad kayo. Hello? Hello, Karen. Di Brando tayo eh. Tigayam ni Glenn. Ha? Apay nga imawag ka, Manong Brando? Ada ko may pagagkan ka. Tsaka mo, no, kasano nga ipudnugkan ka, tinakita. Ha? Anyat kahit mo asawan, Manong? Karen, nakita namin ni Glenn. At da babae na. Katrabahuan mi mutla ang di babae dito opisina. Ken kita am tibag na hindun sumangbat. At da makitam ijay a lipstick ti babae. Anya? Agam pangasim Karen. Di mo ko may pagbagagan ko na. Asyak tinangidanon kan ka. Anya? Apay nga itakalaang. Rabiin ah. Imbagak matankan ka. Ag-overtime, mak. Awanan ka itibain. Kanayon mo nga irason kanyak na itang overtime ah. Ang sabali mat gayam tiar aramidam. Ha? Anya ka din day nga ibagbagam. Adda na kaibaga kanyak nga da babaim ija opisina yo. Di ka makapaglibak. Gaputa na panatnakan di na kaibaga kanyak. Anya? Diyak amo day nga ibagbagam, Karen. Iti day nga inaramid mo kanyak. Namimpinsan anapukaw ti panagtalagkukan ka. Nasaysaya at laangan no agsinatan. Awanan ti sabaling nga tapa ka nagtakaw iti kwarta dito'y bagko iti kalman. No saan na si Kak Glenn. Si kalang matinaw di dito'y saan ka di? Uwan, ma'am. Siyak nga agpaiso tinaudi dito'y. Ngamawan ti amok iti mapukpukaw a kwartayo. Kan may sa anak nga imununag iti cubicle yo. Brando, alam ti bag ni Glenn. Kalkalom anaimbag. Well, ma'am. Mala. Mutoy tayo tabag mo. Ta siya akong timang lukat. O sige. Kitaam no adda. Dahito, ma'am. Dahito tiwalit siya. Naarat nito yung bursa tibag na.
Ulbod ka, Glenn. Impagarup ko anasingpot ka. Analinis ti trabahom ngam saan mat gayam. Ma'am, awan amok iti daytoy. Jak amo, no kasano na ikarga ti wallet yu iti bag ko. Sanak nga interesado iti anyaman nga ibagam. You're fired! Ma'am Vanji, pangasyo ko ma. Didak kumamat ikatan. Kasapulak daytoy at trabaho. Awanan ti ado pa'y asaw. Mangibabain ka talaga, Glenn. Agbababawiak ita, no apay asikapay laang tinakiasawaak. Anya? Agasam manday ta. Nagbabae ka lang arudan. Nagtakaw ka pa'y. Asino ita tinakababain? Saan lang asika? No dikat pati siya. Pangasim ko ma, Karen. Di ka kumabasta mamati iti dayta. Kan maysa, jak amo. No kasanuan ay kabil ti kwarta ni Ma'am Vanji iti bag ko. Di ka nagulbod pa'y. Kung naklakit din no nadalos ti pagtataudan ti kwarta nga ititan mo kanyak. Ngam saan mat gayam? Anyang pare, sa dinong iti pagtrabaho amita. Ay, jak nga rod mo pare. Awan pa'y nasa pulak a pagtrabahwak ita. Ay, sayang tipan na kay promote mo yung opisina, pare. No apay met nga min at tinakawam ni Ma'am Vanji. Saan apod no dayta pare? Ang anyangay nga rod. No dayta ti patyon ti tattao. Basta tinapatag. Ammo ti Diyos, nga awan inaramid ko adakas iti padak a tao. Katsapay ko ma. Tano asino man tinang ikabil iti kwarta ni Ma'am Vanji iti bag ko. Saan to ko maamadusa? Nasaya at tanadanon kayo dito yung cubicle nyo, Ma'am Vanji. Apay, Eloisa. Ada ka di masapul mo. Mayak, ma'am. Gaputan ako na ni Brando nga inikat yun ni Glenn dito opisina. Pudno dayta. Gaputan jak kaya timpliyadong agtatakaw. Husto lang ti panangikat ko kankwana. Amangan no ti kwarta ti kumpanya ti sumaruno atakawan na. Nagbidot kayo iti dayta, Ma'am Vanji. Anyat kayat mo asawan, Eloisa? Adtoy, ma'am. Iso nga imot ko day ti laptop. Takayat ko nga ipakita kada kayo ti pudno na pasamak iti naminsan nga aldaw. Anaala ti CCTV tayo. Oh, adtoy, ma'am, oh. Buyain nyo. Oh. Ha! Ni Brando? Ni Brando tinangtakaw iti kwarta iti bag ko? Kalpasan na. Ingkabil na iti bag ni Glenn. Wan, ma'am. Ti CCTV tayo kumati mo na akini tayo. Saan kat ani Glenn ti pinabasol yung adagos. Gaputa isula ang tinaudi diti opisina. Asaan yung mat nga amo nga adagayam ni Brando ang nagapu ijay bodega. Pinaayaban kayo amin, Glenn. Brando kan Karen. Gaputa kayat kong agsasarita tayo itinalapat. May papanitan niya, Ma'am Vanji. Glenn, pasensya kan, gapu iti panangikat ko kan ka dito opisina. Ma'am? Oh, atoy. Buyain nyo da ito inyag ni Eloisa a kopya anaala iti CCTV. Ha! Awanan ka itibain, Brando? Kaya't na kami lagayam adadaulan nga agasawa. Si Kati Ulbod. Apay anaaramid mo kada kami ti kastoy. Karen, Brando, apay ang naaramid mo kanyak ti kastoy. Anya ka di tinagkurangakan ka. Imbilang kamat akas pudno agayam. Saan ka di? Pare, pakawanan na ko ma. Naaramid ko ti kastoy. Gapoy ti dagas nga apal ko. Anya? Gaputa amin aba nagadagan ka.
ket awan kanyak. Nagsakit tinagam ko. Gapo iti pan na kay promote mo. Idinto ta siya ket saan. Iso ana panunot ko apagaramidan ka iti saan ana sayaat. Banag apakadadailam. Gapo iti dakas nga apal. Insugat mo tinabayag apa naggayem ta. Sa anak mo't nagkurang kan ka. Amin atulong akid dawam. Ipay ko. Nang runa no maipapan iti inam. Ngamjak amuno apay an aramid mo ti kastoy. Pare pakawanan nak. Impagarup ko ng agbaligyak iti na ito edago sa panggap ko. Pakawanan na, Glenn. Kaputay pabasol ko kan katibasol asaan mo mat ngayon naramid. Do kayat mo, agsubli ka dito opisina. Agyaman ako unay, ma'am. Kat ita, si kati-katak branto. Kat iti kaduman, pulos adi kanton makasubli dito eh. Karen, sapay ko matalipatamon nga da babae ti asawa. Kaputaawan kinapudno da ita. Awan tinasayaat nga ipaay ti dakas nga apal. No diket aramidem akarit. Tapno ti banag at tartarigagayam ket maipaaygan ka. Papagayam, titan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.